Start 9. kasačke trke upravo je pušten. Dick November je preuzeo vodeću poziciju, ali za kratko sjurio se vozač Petar Kneg sa grlom AK, ako dobro prepoznajemo, i ono je sada vodeći. Na drugoj poziciji je vozač Sokola, Atila sa grlom Fani 2. Na trećoj poziciji Destino S. Odluka sudijskog kolegijuma, Duk Galop, isključenje na startni broj 2, Dick November. Promena, sada je vodeći startni broj 7, Kinčeš Del, vozač Atila Seke. Fani 2 sa vozačem Sokol Atilom na drugoj poziciji. Destino S u pokušaju da zadrži treću poziciju, međutim ne uspeva. Obilaze ga sada na četvrtoj poziciji Šana sa vozačem Josip Stantićem, a ispred sebe na trećoj poziciji Bileja Kaha sa vozačem Nektom. Na četvrtu poziciju probila se Destiny SG sa vozačem Stanom Bejs Tukuljac. Sa treće pozicije krenula je Šana sa vozačem Stantićem i sada je na drugoj poziciji. Na treću poziciju pada Fani 2 sa vozačem Sokol Atilom, a u vojstvu je dalje Kinčeš Del sa Atilom Sekijom. Očekujemo ulazak grla u završnicu, odlučujućih 200 metara. Kinčeš Del vodeći, vozač Atila Seke. Na drugoj poziciji Šana, a spojnim delom stane je finišer Destiny SG. Pratimo prolaze grla na liniji cilja. Kinčeš Del, Šana, Destiny, Fani 2, AKH, Destino S, Labrador.